Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Sakbay na, adtoy pa'y dagiti kablaaw. Thank you. Kablaawan tayo man da pagayam MJ Pascua, Loco nga Sutil, Leonida Bagalya, Pastor Rohel Wisdom, Ron VJ, KC Dancel, kan kada kayo aminan an ayat amang tartarabay iti daytoy a programa. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan ang napauluan. Pansit! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Naimasakit di day talutlutum anilo. Umaya mo tibang luna. Talaga naimas nanang. Anya day taaya. Aglut-luto ak iti pansit. Manan, nausem ka iti pansit. Namantika day ta, madi iti salun at tinamantika. Nasustansya da iti nanang. Ngamen, adda bawang na. Adda sibuyas na. Celery, carrots, repulyo, tabat ti baboy, batikuling ti manok, dalam ti baboy, kan dumapay. Nausem ka talaga iti natatawa ataraon. Ay, mabiit ti apit no kasta. Ado nga minasaksakit ti itden ti taba. Nanang, pansit da ito'y. Sana pagpaababay ti biyag. No diket, pagpatidog iti biyag. Anya? Pudno ti kunak nanang. Kayat ko nga tindog ti biyag ko. Sa pansit, akanayon tiltuak. Namnamaam nga umatidog ti biyag mo ang mga niti pansit. Idinto ta nagadumot ti bisyom. Ha? Managsigarilyo ka, manginom ka pa iti arak, pagpaababa na kita iti biyag. Anya? Naimas mati pansit alinuto ni Nilaw bakay. Oh, makasuya, nagtaba. Una pag-aayat na titaba. Nainayunan na ititaba no agluto iti pansit. Ken uray anya alutuan na. Adala taman di kang ikabkabil na. Mas daawak. Ang kit day. Naimas mati. Jak unay iti dayta, taan-an nadak ti karadkad ko. Narigatan, makapaababa iti biyag no nausem ka iti taba. Kuna naman ang makapaatindog ka no iti biyag ti managkaan iti pansit. Patsyemad. Kituwan na nakasarsaran ta ni Nilaw. Makita mo nga awan sakit na. Sa mamati iti ibagbaga na ang makapaatindog iti biyag ti pansit. Iso nga raw ano adagpasken ket addalat ta pansit. Taday ta ket mangpaatindog iti biyag.
Kalukuan mo't day tapat yung bantor. Patsyung bakit. Sa amin nga agpaskay, kat agluto na iti pansay, tapag patildog iti biyag. Nagkunamot. Pagpaado iti putahi kunam apay ngay ni Tibor ama nagluto iti pansit kun manangan iti pansit ket natayo ni dinapan abulan. Ay kwa, siguro akit pinaababa na di pansit. Kinarkartib na siguro, iso nga imababamot ti biyag na. Ha? Pudnuti ko na ni tatang nanang. Nga niya. No apay anatay ni Mang Tibor, kinarkartib na ngamin ti pansit, linutluto na. Pinaababa na. Iso nga mababamot ti biyag na. Kaslawan nonot yo. Tila patpatsin yo. Aramatin yo mamut ti utik yo. Sana basta mamati kayo latan iti kumpurmi dita panunot dagiti awan panunot na. Anya? Apay no kartibong ti pansit makartib mo ti biyag mau ket umababa. Exactly na. Ti apong ti karuba tayo ket di nakayat ama puted-puted ti luto na pansit. Tapno ati dugkanaw asul-sul uyen na numangan. Iso nga ro na nagatidog ti biyag na. Kano na tay idag taon lay ti 30. Anya? Nay, anyat kat katawaam, Juday. Damanong nilo ken nanang Apay aya. Awam pay sabali pagsarsaritaan da ken pagsubsubangan da no saan apansit. Ayun nasaysaya at ladaytan gamti makimarmaritis danita. Ha? Ay uwan mo't kit di Amaw balasang ka. Mamati talaga apagpaatindog iti biyag na tapansit. Manen? So nagsayaat no agkaraluto ni Nilo iti pansit. Maditatang, nanginat ingredients na. Gumatang laengen iti ikan kenat nateng. Tadayta ti original apagpaatindog iti biyag. Siyempre, nasustansya. Ngamno nakatabtabang agpaiso, mabiit ti apit. Agpadpada kayo la kaninanang mo ako mon kontra iti kapanunutan mi kanimanong mo ang makapaatidog iti biyag ti pansit. Ay, tatang, ada malagip ko. Nadamag yu ka din, daytay adda karinderyana dita crossing? Daytay tiniguso na kat pasing nga pansit. Tatang, managluto, kun manangan met iti pansit. Apay aya, anad na kamat mo dayta. Kano na tayon? Anya? Anya nga timpatay na. Pansit? Pansit timpatay na? Tatang. Apay inalunos na, uno kinaramkem na, di saan analuto a pansit. Apay awan nakem na mga lunos iti saan analuto a pansit. Kunamot ngamin anatay, gapo iti pansit. Isumat. Natay, gapo iti pansit. Naimpatsaw iti pansit, kasla. Saan? Anya nga ron ngay. Kastoy. Ada customer na anapanangan iti pansit. Duada. Nabisinanda. Iso nga ingkisapda ti pansit alako na. Gaputa si makit ti tiyanda. Di da binayadan. Natakay. Itinalaaw sa pungtot na. Saan, tatang? Anya? Saan manay? Anya nga ron ngay. Gaputa di da kayat ti agbayad. Linuguban na ida. Dali. Makatikaw ka. Apay nga iso tinatay.
Iso tikim Mabel, iso pa tinatay. Kapilitan Gaputa linuguban na ida, sinaksak damutan. Anya, unay daytan. Inak mamut makicenda iti sidaan tayo anat natang. Adumat tinatang na di, linutok na nang. Anya anat natang nga itin sagpawmaw. Ripulyo, ken daduma pa ya bagyo vegetables, ken karne. Insigang mo kumaatap no adamot sabaw na. Saanen, namagalatan. Nausum ka talaga iti ginisa. Anya ayat linutom. Pansit. Manan! Lalay, bakit? Di ka uray. Ang mga numaatake ka iti pungtot mo, apansit ti makagapaw. Ha! Nanang, adapasken da na nasuling. Ay ayaban na kagluto iti pansit. Ta lumuluto akano iti naimas sa pansit. Bayag maun, ingkan atap no makaluto akmut iti dinengdeng. Ha? Nalasigi ingkan, tamangan nururayin dakan. Kun nga raw. Sapay adu ti lutwag. Sige, naku na. Adaw ti agbilim iti kinaimas ti panaglutluto ni Nilo iti pansit. Bakal. Ngumade no day talatan ti lutlutun na dito'y balay. Sapay natatabat isagpaw na, laok na. No saan nag-grind meat ababoy ang nagpuskol ti tabana, lunggani saan nagpuskol mutlang ti tabana. Ay, nay daytan, jak kayat. Alakit, agluto kalatamutan ay ti kayat mo alutuay. Oray siyak tatang, kayat kumut alutun ti kayat ko. Kasi ti kinirog apasayan, ken intono abangos. Ha? Lalane, nagbuslunan ngayon no kasta. Kanya-kanya luto mo dyan. Uray daytan. No kayat mo di agluto kamut iti sidam. Saan ka rumamraman iti lutun mi adinengdeng anasagpawan iti bangos, oriles, kada nagdadakkel apasayan. Na. Total, nausem kayo mo't kininilo iti panset, iso, ti lutuem, ti sutsidam. Ha? Ni, apay na ta. Takiman. Ay, susapon na. Tulisan kayo. Nagrarawon na ditan. Nagisok ko damutan. Ay, apay Kailangan karunan. Nagpabalkot kayo pwede pansit na nagdaw. Ay, di ka man kundi dilaw. Tauray si kaman. Hindi ko nam. Ganawa kayo. Pagpinatay dad. Pansit lang pag-aapaan niyo. Pagpinatay ko yung matan. Bagtit kayo at tao. Pasensya kan Nilo Barok. Nadungir-dungiran kan samot na naganawa ka nagiti naggugubal. Nagimas tumot nga minti panaglutlutom iso ang nagbibinggawan da. Talaga kasta, ma'am. Agbibinitak damutan iti rupa. So, naganawa ko na. Awan mudo dagijaya tat tao. Pasig da amin na buklis. Ay da, di dala naggao itinyawid da. Aday tamot nagaapat inararamid da. Mas daawa ka. Agiin na gawdakid din. Akasladan nakot-kotatan iti lamot. Wan garon, buklis at tao. Ha? Ay na, nabnabsog da lang arudan. Pag-aapaan da pa'y lati isupot da nga iyawid. Saan kaya makapungtot, ma'am? Ay da, stress sakit din ti bagik. Kadagiti mauyo nga tattao.
Isugarod, nga idi ag gugubalda, ag buybuya aklaeng. Anya? Ay, oray daytan, ma'am. Anya, naggugulod ako na. Wala na. Day takot ti madi iti pasken wada agi inom. Saan da map-map nek aging gaadi da maulaw. Inton kwan ag kikinarit dan. Saan na nagiinom nang iti naggugulo na nang? Ha? Anya nga rud nga ay. Ag gugulo da, ngawan gap-gapuna. Natural ka daga po na. Anya nga raw ti gapuna. Apay ang naggugulo da. Gapo iti pansit. Anya? Panset? Wala na. Kasanuan na pa sa amak day tangay? Gapo iti kinaimas ti pansit kaw. Nagdidinarog da na. Nga orela adda nagkabibaw tingiw-ngiw na. Adda na dugulan. Kas kada nabalbaliktad dita. Anya? Imbag kasaan asika ti binaliktad da? Dita mamakita. Naimas ti lutok na nang. Ken paginteresan dalaw na ita pagpaatid dong kami ni tibiyag. Pagpaababa. Ngamen, uray dalag pipin na tay. Awan matket di tinatay. Ngam dandanay. Kasanaw no nagsisinnaksak da. Di pa ikot adun abiyag tinay pusta gapu iti day taa panset pagpaatid dog iti biyag ako nam. Ha? Oh, nay daytan. Panset pagpaatid dog iti biyag kanaw. I just kay. Sana dakas ti mga niti pansit. Ngam liklikan laeng nagiti natataba alaok na. Ken masapula balance nagiti ipapauneg tayo. Adda prutas, nateng, ikan, kan sagpaminsan lang a karne ta kasapulan mo't dayta tapno saan tayo mo't maanemig. Bueno, ditan tinagibusan ti pakasaritaan na napauluan. Pansit! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan. Amay tampok mo't lang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.